Nginibingelele ngiphinde nginamukele nonke bathandi bomculo maskandi kwesimanzozo esinilethela indaba ezivutha amalangabi ezifika ngaso-ke isikhathi eziza namhlanje ukuthi-ke bancoma laphana-ke umhlaziyi-ke ozimele-ke uSiqiniseko Mvelase abajwayele ukusho ukuthi ngempela-ke uSiqiniseko unganxanye-ke uthatha ihlangothi lakhe laphana-ke umthandene-ke umfo wamanqele uchime nalo-ke icukamelisha ukhuzane-ke akamfuni nalapha-ke ahambe khona kodwa namhlanje-ke ukhombisile ukuthi ngempela-ke akathathi ihlangothi ngesikhathi-ke echaza kabanzi-ke ngalo-ke iqembu lakhe-ke uKhuzani noma ngalo-ke udaba lakhe-ke uKhuzani awuyizwele-ke imbukeli lapho ekhaya-ke nangu-ke uSiqiniseko echaza kabanzi ngaye laphana-ke uKhuzani-ke umfo kaMpongose. Nansi-ke ividiyo mbukeli sesihlangana ezathi comment section sizwe uvo lwakho umbukeli ukuthi-ke wena-ke umbona enjani-ke uSiqiniseko ngalapha-ke ekuhlaziye. Siyabonga. Umcula zakhohlakala njengamanje umkhulekelo ikhathi zakhe zokukhipha lezi moto uyabheka ngibonile-ke lapha ko Facebook engathi usese-studio iyabo ngathi usiyasebenza ngathi useqala impela ukusebenza. So mawuthi uyabheka ayikho into ekhulumeka ngomkhulekelwa uthulakele nje. So ezinye zezinto lezo abacule engicabanga ukuthi ziyabalimaza kakhulu engicabanga ukuthi uKhuzani njengomuntu oyikhanda okufanele ngabe uyayihola lenqola ngendlela okuyiyona yona. Kodwa-ke ake sithembe ukuthi mhlambe uyokuconsiderisha lokho ngesinye isikhathi mhlambe ayobona sekufanele ngaso mhlamba akasiboni isidingo. Kodwa nje inhle kakhulu lento yokuthi abafowethu esebekhulile endimeni bezama ukucabangela abafana abasafika endimeni abayikusasa futhi obabonayo ukuthi sekuyisikhathi sabo sokuthi beqale becosha. So nje kuyinto enhle kakhulu leyo bafowethu. Siphinde futhi sibongise noma sishayile ihlombe abahlali baseGoli ngokusukumela nje lo mcimbi webadedela. Ngizwile kuthiwa sekudayiswe more than 15,000 tickets. So into enhle kakhulu leyo bafowethu, into enhle kakhulu leyo. Ngiyacabanga ukuthi vele kade yabakhona icomplain yokuthi kube khona ifestival ezoba khona eGoli. Ya ngiyacabanga ukuthi benza kahle kakhulu abafowethu. 15,000 akuyona insango bafowethu baningi futhi ngiyathemba nje ukuthi mhlambi bawoze behlangane mhlambi u25,000. Ya ngiyacabanga ukuthi basazokwazi ukuthi bawathenga amathikithi abafowethu bambe bawathenda umcimbi.